Welcome to MuRezTa Fish Channel. Halo, Assalamualaikum Tante Bosis. Apa kabar pian semua? Semoga kabar pian semua sehat dan bahagia. Nah, kali ini Ulun MuRezTa Fish Channel mengubah konsep dari akuarium ikan Cihlid Ulun. Dari yang sebelumnya bernuansakan tank air laut menjadi natural tank dengan modal hanya tidak sampai Rp200.000. Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan pian klik tombol like, comment, dan subscribe agar lebih bersemangat dan memberikan informasi mengenai dunia perikanan di Kalsel. Selamat menonton. Assalamualaikum. Some kind of butterfly, baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, oh,
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me